ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Di Indonesia ay jingaro isu laban circle namar kalasin dengan senjam ba marketing buhay sinong pelat Mandiri ni ako Sultan Estate nakalian ngaki isu ni mansi ba ni ap manwa bilat di kuno berham penbun pa cucu di bidang ujung di ini kayeng penyang dengan isu laban circle kalau simbolik di sasna syuting berkumpul keren ni di asen jelas kecil isu sengkini ba ikut barakasi ba buat jakasa bin wan changi bin yarap pasna yi ni masuk ni radak kata kajinya anti jungi dengan lieno ya subi dengan kata la ba di sudah satu ba maju bro maju bro maju bro yes you maju bro General Secretary jangka Khasi Student Union Usamna Donald V Thaba Rengkat gajing senran lang jung Vice President Usamla Biang Por Palir hakap kendai trik urempang raja Apusau ula plipat ba ya yeng blashna dekat Khasi Student Union Laban Circle ha Maxwell Tan Estate ha Laban Shillong ke jaka bla buhai shnong deki poiwir Kajing shna jung ke KSU ya kini ke yeng ha Maxwell Tan Estate kelongkum ke senjam ban pinbu ni ki trai muluk ban syong ban sa ha kini ke jaka jung ke sorkar hadim ki bor Sinsha district kim shimla snap ke jung dawa jung ke KSU ban kendang no ya ki bru ki basa bi an ha kini ke jaka Shuabu General Secretary ke KSU unplay Ushabi jong ke yeng ki magistrate bagi pulit ki lawan poi sya kini ke jaka bentoket ya kini ke jing temu jong ke KSU ha ke bagi la aila da ke besuk ban play pai ba ya ke yeng klam kono ke jing pin ibor ha ke juk ke pol ke KSU ke lakot bat wer ki Khasi ki bam dan jaka ban wan chna yeng Maxwell Tan Estate ke bade ke jaka jong ke sarkar KSU Domen kamla di video jadi gila besar ni video jungi gila besar ni di China di jungi besar sini China diagram no diagram di sini karena madu semua ya kan ini China ni punya saat ini entah kaningin sa ay kasi bangsa tiba one police ni ke bomdon kita kasa nama buat kini kita sini sabian ki fokus na mungkin don bos ay misiu ni nuru kidan tangka ko ni ba songgan tu bisin kam try makin habaki gilaban sa antani sa mat istu ba kumanga karena kidan kini ringan kiba sponsor kini bikin saan desi ban pinbunya ke population gitu ni kwa are baka nama kalau ni wala do ke pakajan PTV bidang bun show ke population ini klaim dan kono ke mekanisme ban check kan itu mutasi ke isu Laban Circle kum kadak jo kecil persya wadai baka district administration kabala sngap jar ya ka jingdawa jo ka circle la kani ke isu la bun snem wilayah ki booth lagi dorkas ngila apa dah bodi CKDC CK ministers buat borok haba dei ban kendang no ikin ki bar jela ki basa bi anya ni caka Henry kat benang mi isni ni iba ka sarkar ka sangap jarbet kat benang mi isni ni iba kini ki yeng ni ki bidang mi dang kharoi na kapor tika seng kamla chu ban chu yai sngap kumni ban chu ailat ikin kiwi ki barzula ki mun sna ini te kum kadak kajung persya kita kasih seng
kalau asna ini wi ban ai wai shiki para kasi kumba ngitip hi bakini ki basa ahni ki sabian kim siu yo kan bai wai ki kalat kio borok dong sudong kio lu borok te ki kasi jungi rubun ki bas sa wai ki bun ki bana nong ki bawan puli shani tan ki mdon ki jakasa ki babiang bad bun ki badu ki bad bom non ki jakasa te nakaliang kaseng ka kawe bon kong ka ban ai kro shaboro ba kinu ki kena samlas puli ki bedon kami ki jakasa ba kaseng kan penisna jaka handi po maksulan state berkunjuru iki ki nong kasi ki bawa ka bandri jingri kumbang pet ni nomor ba ki la bandri de beli ni la bandri de bidon kum kita ki bemu sumba bi pinwan jaka office jongka senggujungi ni kum ka seng ni le kan pala ban penchna ya ka ying buat kenu ba don kam buat kumjuru ni kabar ka sulong ba kunjuru ni dawa baka district administration da kamshim le ya ka ni nang ni Syekh ba manu tayo man ubnai ni dang punya penchna be ki kasi buat ngin ba dala kiwi kila bansa bian ni ru ni hablong bian penginsa akan ni ka jaka jong sarkar kani ka isu kam ni ba nakaliang jungki minister sekala penmi baki ong baka don hapo ka kadang don ka dang ya ka kutkis ende kam simut batang baka ya kadang kata kutkis ba kincu aida bitang baka dang don kata ka kutkis ba ende bikinung petpat manu bawan banu basa kabar kolong ba long singa ni iba nakapor sa kapor ki kam auria ki kam kai drugs ki kam bat kibi ba jod nakapor sa kapor adu ka long ka jingmai kinong song hani bodo kowe te kum kadak kumta ni isna kani kayeng ni in nama ba ni nakabuat kulit kinla pek ban pahara nakapor sa kapor ba ni hapara namta ka songsuk songsan jong ka sinong katha bat kadu kadwai sesien nanyai ban biang ba kum kaseng ni jupet ya ka mariang buat kumengi menta ka sarkar nak ka penduduk di Purur nam takini ki water rejuvenation project ban pengku ya kawae Henry kan mento yu bancu perlu pisa deki koror Henry ya ini ki beri penjebo ki ba berat ki jebo sapo ka wa ikipat pinla ban khang ikipat ki sungap jar te dak bancu pengku ikini ki bancu garan hapo assembly bancu sanction ki project ban pengku ki wa Henry pinla ban khang ba ki ba penjebo pat kalong leno ai ta sesien ngadawa nakaliang kaseng idawa ba daka sarkar kamle kay ini di senjam baningkong bakum kaseng yashim nang ni Syekh ni nang penyujur su ka jinghi ka jungi akan lada ka poi huput bangi habyami badan bangi hamni surok nu ngin yami andre di ya ka pementas ini dan ya pensna su kiyeng nomor ba kum jing yo jing tip jungi idon ki riu ki nyam kiwi pat ki ba sponsor ini ki barjala ki mencong kani kacakan telada kum kita kila ban sponsor bagi ni mencong kini cakap tinggi ni kalian kaseng ru ila ban penyerap ki para senam ki ba guna ka kot kayo kot bangin pencina ying ki bat makihi kila ban wan sa hani bat nadong sidong kan pinrian kaseng bat dari tepat borok sebuan ki para kot bagi petip ki office ki isu haman i Isnong ita bagi office bagi don hapo Sorsilong na shawi ki district ba lada ki don kam kila ban macam ni nomor ba nakaliang jungki ki file dia kata petition hapo high court kadai ka lingba ka harassment juki pulet te ngim don benta halo kata ni dawa baik nak sarkar ba kadai banyak ka kendon an ban peni ki barjala bagi pasal bi ai bet dangi kwa banyak dah kawai kelenti ni lala banyak menu jadi ni ya kat pintar kom ka ni nomor bangila iya kata mo ni iya ka jinja tu baru ni kwa shuba dan ya ka kumui pa yo ka Islam nomor ba ni tang suya da ka wai ka kompat kini ki ka sarkar kin sa protection ki sem ki layo protection kini ki lam scam in kwa ya kata kwa begini borok kini kat kum ka pendon ki ki bun ki bekle ki bun ki bihari ki dipali berkiwi ki bai dan
kumba haduk mentah nila istang mencenai kani kai yang new bejim stab haduk mentah kam simla don kanu ka jingwan napo ka keyboard district ne keyboard pulit ban wancani te ngimtip ladakin wan ne kimwan ne ki suka ban sngap jarbet ngimtip ya kata inde kumbangila rahi bangindang yai pinchnabet kat ba ki patla ban kendang ikini ki beriu nang ni ngir winang yai snab ki sakwe ka ba khamtam lada keyboard penyan ki penpra ya kani kai ka bangi la shna tengiru in bansi bangi in chimhi ya ka ba ka jo masinjam beri penpra sikit ada kai ya kai ngi kila ban penpra ki di ban penpra so ki bahasa bian lada ki penpra ki ngi ngiru chimhi masinjam ngi penpra ki bagi la Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center